Pemirsa Pemkab Badung ngelintangin Dinas Kesehatan, ngaptiang majeng krama, mangdene waspada ring penglalah pinyungkan meningitis. Yatna ring kewentenan pinyungkan sanisida ngemasin sede inucap, patut kemargiang santukan olahan daging bawi akeh kadol ring Badung. Kadiskas Badung, Dr. Mede Padmo Puspita Maosang, rauh mangkin durung kepanggih kasus meningitis ring widangan Badung. Nanging krama patut waspada ring penglalah kasus nucap. Jadi astun Badung nanin nureksain kawentanan kasus meningitis ring warsa kalih tali 3 likur antuk 3 kasus. Kasus kepanggih ring sasih Februari antuk kali kasus inggih punika ring widangan Aben Semal miwah mengui. Raris kasus kadi punika talar kepanggih ring sasih Maret ring Kecamatan Aben Semal. Nanging sasih mangkin durung kepanggih kasus. Tur kaptiang nenten wenten penglalah nyane. Kawawahin samian krama sane dados korban keni meningitis kakan tenang naning ngajeng daging bawi. Nanging wenten krama inucap sane ngajeng daging bawi ring Duro Widangan Badung. Ring sejeroning namakin penglalah kasus inucap Dr. Padmo Maosang pacang laksanayang promosi kesehatan memperkanti sareng puskesmas mewah dinkes antuk nyobiahang pewarah inucap paiketan dane taler ngaptiang kramo mangdane ritat kala ngajeng daging bawi sanes sampun lebeng. Sekadi kauningin wenten kramo ring Kabupaten Gianyar keni meningitis. Tur wenten sane kantos sede sakaning keni penyungkan inucap. Parwate Bali Pos.